Hello viewers, I'm Tracy. I present to you Fire King Daza D. You all know him by the name Daza D. And he stays in Zengeza 2 and Zengeza 1. Okay, fine. And we are in Zengeza 2 right now. Yeah. This is Straight Talk, and we have got a question to Daza D. Last week, takaona pane yakatendera pa Facebook, pa WhatsApp, kana uri pa WhatsApp. Noti iwo wakataura kuti zvona kuma-radio stations vanhu vari kubhadharwa kuti vaplayiwe pama-stations. I don't know kuti iwe wakazvitaura kuti how far true is that? I'm not on app at the moment. That wasn't me. I don't do articles. I do vocals. Straight. You do vocals, but when last were you played per radio? Well, it all depends. I don't go. I'm already. I'm already. Because of certain things. Certain reasons dzakachambosira dzedzekuti tati wati vanhu vanobhadhara vasikana vakadzi vane advantage yekuti vane pusi. I don't know kuti pusi chii, but ndizvo wakataura wakati vakadzi vane advantage yekuti vane pusi, then varume vane cash vanokachibhadhara ko iwewe wakapeda kunza ndekuti wakapedzisa kuitwa rini and kungozvitora sei and ndezvemashuwa here kuti vanhu vari kubhadhara mari kana iwe wati zvona usi wakazvitaura and havana kubhadharwa kwemari donazozvisa ipapo kuda ende tingazvika. Okay, first thing, let's clarify this article issue. I didn't say that. I didn't write that. Sita dzatihanira ndingana kuita zvinhu zvandi nyore ndosasa ndorekodi toita kuti tizoriswa paredio. Okay, fine. Kusaplayiwa paredio nini hangu aurutsi hatiplayiwa paredio ndenge ndanyimba we get airplay, understand? But half the time we get airplay, new stuff. You get it? Yeah. But when we look at media and radio is there to play latest music. Ichiri kunetsa, yakanetsa, nemanyowa dzachazvo. You get it? So half the time, artists like myself, because nato brand industry yacho dance. Airplay yakawanda iri pa my latest song. I wouldn't want to say names, but names vamwe vangoita now vanoridwa kana song yavakatanga but vanenge varidwa. So the thing is, my DJs ariko vanogona zvinhu well talented, but when it comes to kuita graft vane pamwe pauri kuzoitaka kuda kufevhera. You understand? Many background or history or recent behind success like does it a DJ or selector or whoever. You get it? If I look at Peter Jones, if I look at Kutsimarutsa, James Maritati, Wasia Singing, I'm talking of legends, radio legends, Bridget Kawanga. Right is a gene was in Chinaka. Okay. So you see you're going back kwatataura kuti vanhu vari kubhadhara. Wapakazvipindureka kuti ma-legends airidza according nekunakidza kwechinhu but vako iko zvino it's like pane zvavari kupiwa pia. Yeah, listen, I wouldn't say they are getting paid or whatever. They might be getting paid or they might not be getting paid, but favor yacho inenge ma beneficiaries acho imhuri dzemudanga. Yeah, from the look of things anditi kuma-radio stations kana nesuma-fans tingitinzwawo there are certain artists vekuti ukaverenga per day vanogona kungosvika 6 kana 5 vanoplayiwa maybe per session vanoplayiwa kana 10 times. You also nambobvira waplayiwa. Unozvitora sei? How do you feel about that kuti you are singing the same music and mese muri kuita dancehall but iwe unosara munhu ngatiidzwa 10 times because nambobvira waplayiwa? Well, for me zvandikatotaura zvangu ndezvekuti inini kana mukandiridza veparedho kana vasandiridza ndabo charging. But you see, charging. Tend to charge whether this radio or no radio. You understand? Tend to bow. Chinoyenyo rwadza. Ndichi talent rako right now. You get me? This is patikatanga tandiri for. Muba memory pomene gandi distress wingi king labashi snap. Tandiri show. But now ka iwewe wakutoimba
cameraman arurova editor anenge munosangoimba but kuti vanhu ava vaonekwe pane kaudzvanyiriri karipo especially kumageto youths or uptown youth. If you say ghetto youth zvakupawo zvinoranoti ghetto uptown kuti kunokonora sei vanhu rova music but havasi kukwanisa kuwana that airplay ndo vanondoda airplay yakawanda. Okay, pama uyo wakutaura kuti mageto youth and chichivanoda airplay, what do you think should be done kuti vama-DJs aya asangoramba achiridza vanhu vane vavo kana kuti vanhu 5 vavo pangaitwe sei zvingafambiswe sei kuti zvona vanhu varidzwewo nemiwo muplayewo because you are one of the people who are at the moment. Haunondipindura panda kubvunza kuti when last were you playing? I hadn't listened to it. You hadn't listened to it. So tesa apana mazita akati pane usingateerere kuredio vanhu vanozvisura sei? Notera radio anotondilina kuti muntaraunda dzinotsvidzwa but no, that's not the point. What do you think should be done? Yeah, kuti music yese yemageto youth ese nevanhu ve-uptown kuti iplayiwewo paredio. Okay. Well, first thing, let me say big up DJ Smile. Big up yourself Ngoni, yes? Kona DJ Ongera Nejado. Is the main reason behind the success of Zim Danzo today. Okay. He's the reason why Zim Danzo is getting airplay right now on every station you can talk of in Zimbabwe. It's because of Smile. You understand? DJ Smile. DJ Smile. Okay. Okay, fine. And also pick up Innocent Chuma. You understand? He's from way back. Dara is the reason, is the main reason behind Urban Grooves. You get it? You know what those guys, you know what they did? They come for radio, right? For radio, music should go through library. Like the radio station library. You're not there to come from what, but these guys, I don't know how. Alright. Why did the slow time, late night, let's say around after midnight. Then I want to put the music, and even was not kid. That's one of the talent. Alright. You get it? Alright. They are the reason behind the success of Urban Grooves and Zim Danzo right now. Those two DJs. I'm not taking anything away from other DJs. Okay, because vakakwanisa kukata. I'm saying procedures yes. aitwa. And you know what they used to do? They used to play music not because they are new, but because it's local and it's worth listening to. Okay. You get it? Yeah. Yeah, but it's worth playing. Never mind kuti ndeyachimbudo ningi wekupi kana song ichingori ball for people to listen to. Like what it's music. Regardless kuti ndiani or whoever. I read the music from Bindura. Smile on the I could have come when I've been doing, when I'm around there, when I could not eat, when I say you would go there, one pin them to my studio, to my chicken studio, to my bake stores, to my bake those studios. Actually, music, I play that man. That's how music got familiar with the nation. You understand? So, don't have any problem right now. Problem do financial paper what you the DJ Smile. But it's never DJs are. Don't have any problem. Don't have any nyaya. Saka estate to the don't have to financial finance. Ungaso external kuti vanhu vese mafans ese ema artists esanoridza mageto youth nevanhu vese vanoimba kuti now we saying zviri papi chaipo yes. chaipo. Now we saying DJ anogona ngari chat. Anenge chideiwewe. Chidei chidekila team. Chidaki. Anenge munhu wese. You get it? Not good. Of course, I'm going to them. The personal favorite. Yeah. You get it? But this was on that's a good by chain. Could like you know, doing patrol. You know, Mbare saka is not what we could sing, yes, and we could Glenora, Abacha, no. My DJ could go Akajari, cannot do. Yeah, that's it. No. My DJs, I know number one. And big up Mbare boys. I'm talking of Sekala, Skinner, Killer T, Soldier Love. They say Mbare, yeah? Avana Ashanda. You know what they did? They attended the music before we invited the life. So you go to the areas in your own like you understand? So we were chim chapagin get put one on Mbare, Bozo, Mbare. That's what they did.
kuzonoti paredhiyo manje zvatanga zvezindanzo zvezvo mageto yutso anga achikuriro muindastry aibva mufumana mbari yavo chitungisa vatu vakaendawo paredhiyo and like a normal person asha kwako ndomaunongonzvika ngakusimbisa bati hauzonyanya saka tiri kuti madjs ariko iko zvezvo hanzi madjs ari kunyanya sati hanzi but that's what you're saying panapa rasha ndiwo wataura kuti hazvidi kuzonyanya saka usati hanzi itati madjs zvanzi naFire King madjs ariko mazuva ano ari kunyanya vari kuridza vamwe asi vari kuzonyanya zvokuti it looks obvious kuti aiwa uyu sipeti yake inofanira kutoridzwa munhu iyeye. Alright. Ndotongozoti kana Etherton hapo kucharidzwa. Big up Etherton. Uyu ndiye arudaro. Etherton aripo. But Etherton is from Mbari. You angatedze kuti look out for fana kwekumba. You defend them in any way you can. But it doesn't have to be obvious. Saka everywhere kofana kutozvarwa DJ. Ndo zvatongopo. Kuchungisa ngakutozvarwa DJ. Ariko Templeman. There's Templeman. Okay, but Templeman I've noticed kuti anoridza Mbari still. Kana ukambozvitaura. Serious? How is it? Templeman. I don't know how to do it. I'm going to gasp. All right. But go flavor. Flavor another wing it. Snagara kuanze. Snagara. Saka flavor. Flavor adori ninja. I don't start at ninja. That's right. But flavor is not the only one I know Shita ninja. There is also I know Shita bandit. As Etherton must be the one. Etherton is bandit. Yeah. Ikoko. Pasha wakataura pa. Ikoko kwao. Zvatanti clarify kuti ndinga zvitaura pa WhatsApp. Okay. All right, fine. What else wakataura but those are zvakutaura. Ende vanhu vanozvakutaura ndizvo kusite kwao. All right, fine. Tiri kuti zvoni flavor ndawingiti harisiguwa. As it should go. But it doesn't have to look obvious but graft flavor. I think that's because of Winky. Winky is a good artist, we know. But it's like Zimbabwe mangone 5 artists artists atinoziva ndo akutora machingonyanywa upcoming as atitombwazive and mukono chambers inini hana problem nekusaridzwa kwangu ndiripo kunonge nini tori Fire King mashuwa ndodwa nemadhoni mafana kwete chembere kana hara kana siso tokudoko sanduketa tiri kuti zvinhu zvatikaita kukwanisa kupinda mugeto direct not through radio. Flavor, no disrespect to him, he's a good DJ, he's a good selector. Understand? But I'm saying, kana kune vane hunu, ningo chita hunu, watenda kufungita tukona pana any DJ. Once tikatanga kutonge takona tunodani nyingine, it becomes too obvious. That means some or kukanganisa graft rap. You get the point. So it's from the DJ, okay, to the fans. Understand? Fans are also playing the to clarify only the DJs at the tower at part of so far. Ungo mention out if it's flavor, what he's doing, Etherton Jarquita, Templeman Jarquita, Smiley, Flavor. Flavor is a good DJ, he plays other artists and stuff. What. But I'm just saying, let's be realistic in this thing. Alright. We know you love this region through your bone or to your heart. But don't make it look obvious. Okay. You understand? Yeah. The next man also needs his support. Alright, that's for flavor. Right? That's for flavor. He's a good DJ, but still, your flavor. You understand? Balance the equation. See, balance your thing, man. Bigger better to me done. Do it in Dara, Mapatwa, kind of accent of Jamaica. Neither don't do a Kuru dance. Two officers with this dance. Etherton is an MC. It's not a selector. He's an MC. He used to be a selector for a great legend, Randy Jabi, Adam Jamaica. I read Chupu Town. So, Etherton Janita, Panoris was song like this. There no sasa. Yeah, this tune is brand new coming out from Say Colors, my bandit chichi. And it's very, very good at this job. Understand? I don't go on. But it's from Bari. Okay. Understand? And I'm going to see this upon okay. Can I need Etherton and don't see this? I don't see this. You understand? He's an MC who can any influence kuna flavor to play for rock so nyanya kuliza kuna koma Etherton kana mnayo iyo yacho impact kudaro yokuta flavor kuti wakunyanyira huko vanofana ungotaura. Alright. Yeah. Then to end up on a Templeman. Templeman is from Kuku. Alright. Godfather.
Do a rough mix. Rough mix. Anoridza na Gary B. Gary B is from Warren Park. Gary B, first thing first, Gary B, Kwandiri, Ndunonge, Asina B. Alright. You know, Gary, and Jinavandum he tries by all means, he tries by all means to balances. Temboman is from Chitunguzi. So I don't want to talk about the education and the gospel. No. But Zoka Fananchi told up here. To corruption in radio industry. But one of you, it's not good relations. Can I have good relations? Temboman. Saka, here Temboman could do some theater, good father, as we say. But Ghetto using them from the voice of Ghetto, not from the voice of artists. Abana, the Temboman. Because one of my feelings lie towards Bifrao, not Temboman. You understand? Temboman is born and bred. But my mom got chilly. That's what you mentioned. I put it. But I don't pass will not do that. Issues. So you have a banner. You have a shooting so you know buy. Temboman buy. Here we it's a town. I can't look at some bad. I am Kuma Temboman. Papa has about that. This is our manage. Okay, so the Sarananja, the flavor. Smiley. Smiley. Canada would be 100% to 98%. 98%. We will be born. Transfer is in terms of agitator. Jaratanga. Chirukumakisa. Chirukutikisa to the radio, to local. We Jaratanga in a poor quality. They must do this. We are in it. I can't go over it when I said I'm checking it. You get me out here, Diagatanga and Zinish. I got a straight up and assist like a launch. He made it possible for artists to squeeze in my artist and as it all my DJs are at a smiling the fungus. I just on Bonzo DJ Smiley. But top 4 actually running a that is the foundation of Shay's issues. There was a time Pakaneta Marsh, Eben Grooves, and a time I can't 100% to local music. Jonathan Moy, Professor. Yeah, put in the my local. Aukatanga mbera Jonathan Moy je reason ekuti nanhasi twasingitora from music. So I think dei zvakaramba zvakadaro maybe ngade munhu wese ari kwanisa kuridzwa and vanhu vachikoshesa music yemuno ende zvakare maybe munhu wese ngade achibenefita from kuimba kwavo because sometimes ndikona kuti mabatisi mangopedzera nguva yenyu mastudios muchibhadhara but apa muri kubuditsa mari but for nothing vanhu 4 or 5 vari vari kubenefita mudzini dance for saka handizoti zvino munozvionawo zviri sei kuti ko minister votaurirwa kunzi vabatsirewo here kuti idzokere 100% or munotodawo kunzwa music from outside kuti muwane kukopawo kana tinongodawo national zvemuzimbabwe chete. Right. Wataura zvakanaka. Chinhu chekutanga hurumende yemuzimbabwe painoita budget payo inofanira kuita budget futi yemusic. You understand? Do you know what is the finest products? You know export. You know just an economy yenyika katita pro. Ndiro product ari kuti zimdanzo. That's a fine product. Yato ira ipembreni. Iridango tvangoita chipping. Tokatanga kuti chapra scene. Totanga kuti wana bag. Iyo ri jeti. But izve jeti rikai. Ari kubudisirwa kana mari. All right. But vanenge vari komadhara chitonzwa kuti unofona kuro. Unogera chi. It all starts from the government. Because no anorana zvinhu. Sisi toona kuimba kuti watu but kana tisina rutsigiro rwehurumende hatakadaitira. So government should also include us in their budget. You understand? And make this musical event where the urban grooves sezvaingoti vamuseve izvizvo. Museve unoonwa nemagari. Zvakutoita low zvemazwana but inozwa kuti every year kune masigari. But I want 3/4 regal, the gospel of the Charamba, Nemseo.
But manje imimi like chimwe chandoka notice futhi music yenyu anditi unogona utoti per day unogona kurecorda 10 masongs. Saka but ukarecorda 10 masongs vanhu sometimes avazomufarira ungokona uchingoimba 10 masongs pasina action pasina life pasina ndizvozvo zvinosiyana mumwe munhu anoita mumwe munhu artist inonzi kuti artist chake chete kurecorda behind the studio behind the booth kuti anonzi performing artist nokuti anoperforma zvinonaka zvamudarama chesu zvezvo zvokuti avarekodhi stereo but ukavaona vachirova but ukaona vachidai so chichi waisi there's a difference between the two but still I'm saying if government kana chip in ipapo ikangosponsor chini izhizhi chinonzi music. Yeah, you are one of the artists on the player live like ana Winky but pama posters nema shows anenge achitwa mashow atikukuona uri kupi chizvi kuitika kuti ngosiri pama Fire Foundation, Fire King, Charge. Sure. Okay, listen. And the best performer. Okay. The best. Every show has one international artist in Zimbabwe. I perform regardless. Muma show sikapera mutaura hopo. Yekuti zviri kunotona poster tibuda rine artist akati wandei. Atikubuda pa problem one. Atina promoters, music promoters in Zimbabwe. Atina music hustlers. Music hustlers? Yes. Okay. Atina, let's not mention names. We don't have promoters because they don't understand artists. Let me tell you this. If it was you, who the promoter, would you give a foreign artist that go from Jamaica 25,000? Would you pay local artist 1,500? The honest opinion. That's a tough question. But for real, zvinani kupa munhu so that tinozokwanisa profit navo takuendesawo kunzoko rathan kupa zviri nani kusimudzira zvemunomu topa zvedu todya zve so that tinokwanisa kuzoitawo profit nazvo mangwana because like munhu ukangopa munhu from outside akauya akakohwa oendera to then zvotoperera ipapo chabroka mangwana uchaita sei muzvinza zvitaura mapromota munomu atina. Yeah. Big promoter watina munomu IFEM, it's a big company. Kasolaga Beer Festival. That's a promotion. You understand? Yeah. A promotion yekuti nyangori artist nokona kusapiwa zvokuenderana but unozozoenda piwochi something. Vamwe veza mahustlers. They trying to make a dollar out of zvinhu because havabhadhare ma-artists asi makuwa ndinokusvitaura havabhadhare mari yaunokataura kuti ndikuda mari yakati munhu anenge ane tumari twake ari kuinvesta muchii yes they should wants to promote saka unosimudzira munhu sei wachiti ndikudo 800 but pamane 400 kana 300 plazoda kuti ungemba 30 minutes what are you promoting ndo pamwe pane dambudziko hombe papo panyaya dzemaposta dzamamushitaridzi kuti akusina mahustlers I'm a brand I would rather do a free show yandozva kuti nini ndikuitira vanhu vanondida inini kuti vanakirwe zvavo than with the next guy iye ari kubva akatakura 85,000 indikubva ndinenzara. Okay, so alright, fine, ndazonzwisisa pane sentence. So mukuti zvona you would rather sleep rather than performing for someone kuti vaende kumberi nestar rako vachishandisa zita raFire King vaite marwas Fire King achitamba ari kuzengeza. Alright, okay, fine. So tataura zvakawanda kuti zvona tataura zvema-DJs maplayera vangu vachita music, tataurawo zvema-artists ari kuplayiwa neasiri kuplayiwa, tataura zvakare kuti zvingafambiswe sei kuti inge muchiplayiwa. Saka tine takupedzisa nongoti zvona what do you say kune ma-artists asiri kuplayiwawo semaona tanga kuti you are not being played voramba vakashinga here vachingoita tichachinja kana kuti vasiye and kune vacho vanga vachiplayiwawo kuti then ma-DJs kuti papiwo mukana zvingatoita sei chaizvo to vamwe vangu ma-artist whether upcoming or vakaita coming yacho vari establishing. The thing is, never lose courage. You understand? Yeah. These are just obstacles. You understand? You will need your sabotage. Somehow you are that good. Both going to sabotage. What's going to go on?
they should never lose courage. Let's take advantage of the internet. Understand? Let's take advantage of what we have, the society around us. Because it starts with two people. But what does it mean? Who are convinced that I know Mangoma in you get it? Let's just push our music. Take a rose. After I don't so take it. Cover independent, because if you depend on these radio stations and whoever, somewhere somehow panenga corruption karipo kasi nene kuzotanzi zvazogadzirisa zvasitira no, corruption is always there, but we need to put an extra mile for our stuff, because this is our business, this is our future, this is what we eat, this is what we talk. Okay. So you need to push your brand harder on your own. Okay, yeah, so from the look of things and what you've said, I've noticed kuti urimuna siri greedy, and because ukadei kayengeri nyaya yekubhadhirana, I don't think kuti waizoshayawo mari yekungonopa one of the DJs kuti rambo chingoplay vachi, but you've decided kuti it's better zvirambe zvakadaro, so that munhu wese anokwanisa kupindopa chance yekuti munhu achizwa tese hatingasungirira same time. Mamanoita 40 years. Big up Elder Oliver Mtugudzi. He worked so hard. But age yekuti panodya mari munharaunda akasikadye mari. Akatanga kuzonyasonzwa kuti ya aturi kana album kana reach 30 kana reach 40, but haanambobva akaluza courage. He kept on pushing up until now. Music yake yakata kudhara yakase you see it now. Azviitike over a night. Unomboshanda uchimbosabotage because ungaridzwe wozotorwa mainterviews ezvozvizvi uchinzi wakati zvakati usina kuzvitaura wozomotaurawo zvako. All right, thank you Fire King, thank you Chaji. We'll meet next time. Definitely. No, I don't do WhatsApp, I told you, and I'll post it.